Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa yirukanye mu gisirikare abofisiye bakuru batatu bamaze amezi tubakurikirana kugambanira kumugirira nabi. Abone General Christian Chiwewe ubaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo n'umujyanama w'ikigidi mirebana n'igisirikare na Jean Frank Ntumba urushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Undi mwofisiye ni Brigadier General Katende Batubadira Benjamin ubaye umuyobozi wungirije w'umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda abayobozi bakuru ushinzwe ibikorwa n'iperereza. Umunyekongo wabaye umujyanama mu mavugurura y'urwego rwa Kongo rushinzwe iperereza Jean-Jacques Wondo yatangaje ko iki cyemezo cyafashwe mu ibanga bitewe n'uburemere bw'ibyo ofisiye bashinjwa. Ati iki cyemezo kiri mu iteka rya perezida ryagizwe ibanga rikomeye ryasinywe na perezida Tshisekedi ariko nticyajya mu ruhame bitewe n'uburemere bw'ibirego bishinjwa abo ofisiye. Mbere y'uko General Chiwewe n'abagenzi be birukanwa mu gisirikare cya Kongo tariki 3 Ukwakira hari hafashwe icyemezo cyo gukura mu ngoro y'umukuru w'igihugu abasirikare bakoranaga n'abo bya hafi mu rwego rwo kwirinda ko bagirira nabi perezida Tshisekedi. Abo basirikare bimuriwe ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cya Kongo kugira ngo bahabwe inshingano mu bindi bice by'igihugu bitari mu murwa mukuru Kinshasa. Nyuma ariko kandi igisirikare cya Kongo Kinshasa cyatangiye kugaragaza ko nta mpamvu yatuma umutwe w'iterabwoba FDLR ugabwa ibitero kuko ngo watangiye kubahiriza ibwiriza riwusaba kurambika intwaro hasi. Umuvugizi w'ingabo za Kongo Major General Sylvain Kenge Bomusa tariki ya 10 ukwezi yasabye abarwanyi FDLR kwishyikiriza ubuyobozi bw'iki gihugu cyangwa se ingabo za MONUSCO. General Kenge yatangaje ko mu gihe abarwanyi FDLR batakwishyikiriza inzego zombi kugira ngo bacyurwe mu Rwanda, igisirikare cya Kongo kizasenya umutwe gikoresheje imbaraga nk'uko biteganywa mu masezerano y'amahoro yasinye Washington muri Amerika. Mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriro rw'umutekano w'u Rwanda na Kongo Kinshasa muri Washington tariki ya 21 na 22 ukwezi kwa 10, impande zombi leta z'ubumwe za Amerika y'indorerezi byemeje ko abarwanyi ba FDLR bataratangira kurambika intwaro, ariko General Kenge we yagaragaje ko babitangiye. Mu kiganiro n'umunyamakuru Wendi Mashi wa Deutsche Welle, General Major Kenge bajwe FDLR igeze mu rugendo rikura muri Kongo Kinshasa asubiza agira ati FDLR yakurikije ibwirizwa ry'ingabo za Kongo. General Kenge yatangaje ko FDLR mu bice bigenzurwa n'urwanyi rw'F7 muri teritwari ya Rucuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi kuri hura ryo kubabuza kwishyikiriza leta ya Kongo na MONUSCO. Atabandi bari kubabuza kurambika intwaro. Uyu munsi twakwibaza FDLR bari mu bice bigenzurwa n'F7 muri teritwari ya Rucuru bashaka kurambika intwaro ariko bari kubuzwa kubikora. Uyu musirikare majwe impamvu yatuma F7 ibuza FDLR kurambika intwaro asubiza ko atayize ariko kwishyikiriza cya Kongo kizakomeza ubukangurambaga busaba uyu mutwe w'iterabwoba kwishyikiriza leta na MONUSCO. Ati turi gukora ibyo dusabwa, twakoze ubukangurambaga muri FDLR dukomeje ubukangurambaga kandi mu by'ukuri nabasabye kurambika intwaro abandi bakwiye kutworohereza. Mu by'u Rwanda na Kongo byemerejwe ubwo byashyiragaho urwego ruhuri rw'umutekano rugenzura ry'amasezerano ya Washington harimo guhererekanya amakuru kuri FDLR n'imitwe ishamikiyeho. Ibihugu byombi byumvikanye ko bizahererekanya amakuru ku bibazo FDLR ishobora guteza, ubushobozi ifite, aho imitwe yayo ya gisirikare n'aho ibikoresho byayo biherereye. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari FIC ubwo rwatangazaga abanyarwanda ko 25 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe rwagaragaje ko bamwe mu bayobozi ba FDLR bari baherereye muri teritwari ya Kare kugeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10. Muri abo bayobozi harimo perezida wa FDLR Gaston Yamuremye uzwi nka Lieutenant General Byiringiro Victor n'umuyobozi w'abarwanyi b'uyu mutwe Pacifique Nahunguka uzwi nka General Omega, bombi babaga mu gace ka Ruhaya muri Kare. Naranganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe General David Sagiso wamenyekanye nka General Tinyefuza wakuriye ubutasi muri Uganda yamaganye ibyakozwe n'ishyaka rya muri ku butegetsi byo kubuza abantu kwiyamamaza bahanganye na Ita Mongo usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda na Thomas Tayebwa usanzwe umwungirije. Yavuze ko ari igitero ubutegetsi bwa perezida Museveni bugabye kuri demokarasi ya Uganda kuba nta wemereye guhangara kwiyamamazanya n'ibihinza bibiri muri politiki ya Uganda. Bivuze ko bazagaruka ku myanya mu nteko ishinga amategeko nta nkomyi bibayeho. Abanyamuryango b'ishyaka rya bamaganye buryo muri Ruhinda North abantu bangiye kwiyamamaza ngo Thomas Tayebwa azamuke wenyine, ndetse nako byagenze muri Bukedeya abantu bose babujijwe kwiyamamaza Anita Mongo azamuka wenyine. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko General Tinyefuza yamaganye uyu muco mubi wo gutinya guhangana avuga ko ari ubuswa bwimirijwe imbere kandi bubangamiye demokarasi kuko abaturage baba babujijwe amahitamo. General David Tinyefuza waza mu muhuzabikorwa w'ubutasi muri leta ya Museveni yanenzira ishyaka avuga ko abanyapolitiki banyabo bakwiye kuva mu bushake bw'abaturage kuruta uko babatekinikira inzira nk'uku nguku bakazamuka batabikwiriye. Uyu musirikare uri mu kiruhuko cy'izabukuru yibaza ukuntu Museveni ushaje n'umugore nawe w'umukecuru niba bemera bakajya mu baturage gusaba amajwi ikibura ngo abanyapolitiki bose batange bene aya mahirwe abaturage babumve. General Sagiso yasabye ishyaka mu kuvana umwanda nk'uyu nguyu muri ryo niba rishaka ko Abanyarwanda bazakomeza kuriyoboka
kuko kubuza abantu guhatanira imyanya byitwa ko itorerwa ubuhone bw'imitswe. Hagati ariko perezida wa Uganda Kaguta Museveni yavuze ko ibyo akora byose abagamije gukura abanyayuganda mu bukene, kandi akabikora atari uko nawe ubwo akennye, ahubwo ari ukubera ko Imana ishobora kuzamuza uko yashoje inshingano yamuhaye. Impanuro ya perezida Museveni yagarutseho mu mpera z'icyumweru ubwo yari mu majyaruguru ya Uganda mu bikorwa byo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Muri uru rugendo rwo gushaka amajwi, Museveni akunze kumvikana yereka abaturage uburyo butandukanye bakwifashisha bikura mu bukene, cyane cyane binyuze mu guhanga imirimo. Ubwo ari mu mujyi wa Karenga mu gace ka Karamoja, Museveni yaravuze ati ibi byose nkora ni ukubinginga ngo nyamuneka mumve mu bukene. Njye uri kubinginga ntabwo nkennye, ariko nashaka kuzajya mu ijuru. Ntabwo nayobora abantu bazaguma mu bukene ngo nanjye nceceke, ubundi ninjya ku Mana ivuga ngo kuki wicecekeye ubwo abantu banjye bari bakennye. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ateganyijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Mu bazahatana na Jenerali Museveni barimo Rubati Cyaguranye yatsinze mu matora aheruka. Nasimukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe igipolisi cya Tanzania cyatangaje ko amatora yo kuwa gatatu azaba mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, gisaba buri wese kwitonda. Kuwa gatatu muri Tanzania hari amatora rusange ndetse na perezida, aho amakuru ava ku rubyiruko rwari rwarateguye imyigaragambyo mu gihugu hose yo kwamagana buri rwengero ry'abantu rihamaze igihe. Ni amatora atavugwaho rumwe kuko bashinja perezida Samia Suluhu Hassan ko yaba yarakoze uko ashoboye akigizayo abantu bose yabonaga ko bashobora kumwimisha amajwi. Abatarafunzwe ntibahunge babura irengero, ubu akaba azahangana n'abantu batazwi muri rubanda. Polisi yatangaje ko abantu bose bazarenga ku itegeko ku itariki 29 Ukwakira ku munsi w'itora adakwiye kwinubira ingaruka bazahura nazo. Ibi byatangajwe mu rwego rwo gukangurira abaturage kubahiriza amategeko, cyane cyane mu gihe hategerejwe ibikorwa bishobora guteza umutekano muke cyangwa se imyigaragambyo itewe n'amategeko. Kuwa gatatu ku munsi w'itora, polisi yasabye abaturage gukomeza kuba maso bakirinda ibikorwa bishobora guhungabanya ituze n'umutekano rusange w'igihugu. Nk'ubu polisi w'intara ya Manyara yataye muri yombi Pasiteri Eric Mutahita ubarizwa mu itorero ry'abaruteri, aho akurikiranyweho kubuza abayoboke be kuzitabira amatora ateganyijwe kuri uwa gatatu nyine. Umuyobozi wa polisi mu ntara yavuze ko polisi iri guhiga bukware shehe w'umusigiti uherereye ahitwa Boye witwa Juma Silima nawe akurikiranyweho kubuza abayoboke be kuzitabira amatora. Umuyobozi w'intara ya Manyara Queen Sendinga erutse kubwira itangazamakuru leta izata muri yombi umuntu wese uzashishikariza abaturage babuza kwitabira amatora. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu rundi abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banditswe mu ruzi rwa Ruzizi rutandukanye Kongo Kinshasa no Burundi mu gihe cy'iminsi ibiri hamaze kuboneka imirambo 3 muri zone ya Buganda komine Bukinanyana intara ya Bujumbura. Abayobozi b'inzego zibanze bavuga ko bataramenya umuntu n'umwe wahohotewe cyangwa se ngo bamenye neza uko bapfuye. Iki ni ikibazo ngo giteye impungenge cyane mu baturage baho. Amakuru yakusanijwe n'abashinzwe umutekano bavuga ko umurambo wa mbere w'umuntu wambaye ubusa wavumbuwe mu gitondo cyo kuwa gatanu munsi y'ikiraro kibakwa hejuru y'uruzi rwa Ruzizi ku muhanda wa 6 umudugudu wa Kaburanwa. Abakozi bo mu isosiyete y'abashinwa bashinzwe kubaka nibo babonye umurambo, bahise bamenyesha abasirikare bari muri ako karere babaza abayobozi. Umurambo wajyanwe muri Morgue ku ivuriro ry'ubuntu riri ku muhanda wa Kani Gasenyi. Abayobozi b'inzego zibanze bavuze ko nta kimenyetso kiboneka kigaragaza umwirondoro w'uwahohotewe nk'uko inkuru y'ikinyamakuru SOS Media Burundi bivuga. Indi mibiri ngo yatangiye kwangirika mu murima w'imyumbati. Bukeye kuwa gatandatu tariki 25 agana mu saa 2 z'ijoro habonetse indi mibiri ibiri hafi y'umugezi wa Ruzizi mu mudugudu wa Gasenyi ukiri muri zone ya Buganda. Iyi mirambo yari mu murima w'imyumbati kandi bigaragara ko yamaze iminsi myinshi uko yatangiye kwangirika. Abayobozi bahise bategeka ko imirambo ikingurwa byihuse ku mpamvu z'ubuzima, ariko ntabwo ari ubwa mbere muri ako karere haboneka imirambo hatazwi aho yaturutse nk'uko abaturage benshi babitangaza. Ngo imirambo myinshi yororerwa mu ruzi rwa Ruzizi cyangwa se ukayisanga mu mirima iri hafi yarwo, kandi ntagire iperereza ryimbitse rikorwa ngo hamenyekane icyabishe cyangwa se n'imyirondoro yabo. Hanze mambwire ko Urusiya bwavuze ko bwagereye igisasu cya kirimbuzi cyo mu bwoko bwa Burevestnik gikoresha ingufu za nucleaire gifite umuvuduko urutuwijwe nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo, Jean-Yves Gerasimov yabwiye Perezida Putin ati twakoze igerageza ry'ikirere ryamaze amasaha menshi ku gisasu cya misile gikoresha ingufu za nucleaire cyagenze intera ingana n'ibirometero 14,000 kandi siyo gipimo ntarengwa. Iki gisasu cyatangajwe bwa mbere 2018 gifite ubushobozi bwo kugera ahantu ari hose ku isi ndetse kikagira n'uburyo bwo kwihisha mu buryo budasanzwe ubwirinzi bwo mu kirere bushobora kugihungabanya. Abasesenguzi b'Abanyaburayi ndetse na Amerika bashidikanya ku gaciro k'iyi misile mu bya gisirikare ndetse no kubyatangajwe n'Urusiya ko yageragejwe kandi igeragezwa rikaba ryaragenze neza. Perezida Putin yavuze ko igeragezwa rya nyuma ry'iki gisasu ryabaye muri 2023 ariko byatangajwe ntibyashoboye kwemezwa. Ikigo gishinzwe kugenzura intwaro cyatangaje ko byibura mu nshuro 13 zizwi iki gisasu kimaze kugeragezwa kuva 2016 amagerageza birageze neza ku kiro cya 50%. General Gerasimov yavuze ko iyo misile yamaze amasaha 15 mu kirere mu igeragezwa ryabaye ku itariki ya 21 Ukwakira. Yongera ko iryo gerageza ryagaragaje uburyo iyo misile ishobora kugenda neza mu buryo bw'impagarike ndetse n'ubutambike, byose bikaba byari buhuye neza n'ibyateganyijwe nk'uko ikinyamakuru TASS cyo mu Burusiya cyabitangaje.
General Gerasimov ati iki gisasu cyerekanye ubushobozi buhambaye bwo kunyura hejuru y'ubwirinzi bwa Misiri ndetse n'ubwa gisirikare bwo mu kirere. Iki gisasu cyakomeje guterwaho impaka zikomeye mu nzego za gisirikare ndetse n'izishinzwe umutekano kuva cyatangazwa bwa mbere 2018. Raporo ya 2021 ikigo cya Leta Zunze za Amerika gishinzwe ubutasi bw'igisirikare bwo mu kirere US Air Force National Air and Space Intelligence Center yagaragaje ko iyi Misiri yahita ishyira Uburusiya nk'igihugu gifite intwari idasanzwe ishobora kugera aho ari hose ku mubumbe w'isi. Ariko nk'uko byagaragajwe n'ikigo mpuzamahanga cy'ubugenzuzi bwa gisirikare International Institute of Strategic Studies cyavuze ko Uburusiya bugifite imbogamizi zikomeye mu gutuma icyo gisasu gikora neza. Abasenguzi b'iki kigo bagaragaje ko kwinjizwa kwacyo mu bubiko bw'intwaro z'Uburusiya bishobora guterwa no kuba harakemuwe ikibazo gikomeye bahuye nacyo n'imikorere ya moteri ikoresha imbaraga za nucleaire y'icyo gisasu. Bakomeza bavuga ko habayeho amagezo y'indege menshi ataragenze neza ndetse n'impanuka zavuyemo kubura ubuzima bw'abantu. Ikinyamakuru cya gisirikare cy'Uburusiya cyifashishije inyandiko y'icyo kigo cyavuze ko icyo gisasu gifite ubushobozi bugenda mu ntera hagati y'ibirometero 10,000 n'ibihumbi 20, kikaba gishobora kuba hari hose mu Burusiya ndetse kikagira n'abari hose ku mugabane. Icyo kinyamakuru kandi cyavuze ko iyo Misiri ishobora kuguruka iri hafi y'ubutaka hagati ya metero 500 n'ijana, bigatuma bigorana cyane ko yahagarikwa n'ubwirinzi bwo mu kirere. Iyo Misiri NATO iyita Skyfire bikekwa ko ikoreshwa n'imashini itanga ingufu za nucleaire ibigomba guterwa nyuma y'uko moteri ikoresha imbaraga zikomeye zirasa mu kirere. Ubushakashatsi bwakozwe n'intara Reuters umwaka ushize bwerekanye ko ikigo giherereye mu birometero 150 mu majyaruguru y'umujyi wa Moscow ko ariho bishoboka ko iyo Misiri irasirwa hifashishijwe amashusho yafashwe n'icyogajuru mu kwezi kwa Kanama mu mwaka ushize. Umusesenguzi witwa Dekeri Everett yabwiye Reuters ko abonye ibibuga 6 bigenewe kurasirwaho izo Misiri biri kubakwa muri ako gace.